Limbe mara Mpesa Sokoni ochopo hibwa Nairobi bang wuokaluo kama kambi Safaricom dhiale higni 18 nyaka ne chake Mpesa. Apisas mag Safaricom koma Craig Jolendo mag Media Services no lemo Kibra Wedhaka lemuru kod Wangige oganda maoda kelorano ne obedo kod ilo gi mor kadhialo Mpesa nyaka ne chake ganario gabirio. We commit that we'll continue giving you life-transforming products. We are not just doing the caravan. We have other activities. Like tomorrow, we'll be meeting with business people, what we are calling Sapphire at Strathmore, where we will be educating small and medium business people on digital and financial literacy. Katika kusherehekea miaka 18, Mpesa inaleta zawadi kochokocho. Pia ni nafuu kwa wafanyabiashara, manake wanapata kufunzwa, wanapata kuelimishwa. Kuna mikopo mbalimbali ambayo huwa inatoka kwa wale ambao wanatumia huduma za Mpesa, na kwa hiyo inakuwa pia ni afueni kwa wafanyabiashara wengi. Sechamaduol mar governors di nyime timo ikruok e skund sekondar ma Homa Bay ne nyasi mar loch gwenge kata devolution conference mahigani jogo mantiere sekta mar magawa gi jo Hale County Homa Bay bende dhi nyime gi loso